kan ujaanii kutan lammeeysan wallaal nam tokko taa'ee akkana du'aayii kadhatee yaa rab wallaalaa na god ajee hin jiru wallaalli sanni jiramu hin jiru rabbumaa oofagaa dalagaa isaati wallaalaa fi beekaa kam turreeddu ودبدها ولا لا لا في بيخا خم ترهد يوني في أفانين سد دبتون كن سديبه عالما في نما وامبين خم ترغد والدكتورة قرانا ما بقيسو في خم بقيسين خم ترغد خطيار أوفو في خطيار مبين خم ترغد أكن تبين سياغل توخا والله لا سرب ما أوفجار سديسان مسكين ما نم تو کوتاے یا رب مسکین نگوت خجے جرا انجیر اسیر انجیر تو دو اسیر انجیر تو خنو گراتین تاو مجیر تخا علی بن ابی طالب کجی والله لو رأيت الفقر لقاتلته جی والله اسو مسکین ممتن اجانر کے متادان راد برسج اسو مسکین ممتن بکئی سی جیر تو ارک تو کو مسکین ما فرو جرا انجیر جو خدا چوتیز وانو راسوتا میں دیدیت ما اسلیبتے اسیسی ملے تاجر رب نوحاگت بیخ رب نوحاگت خناف ورگنا فوتنیس ابو اسو دبین حقیقا نوگلتے لا یؤمن احدکم نبی علیہ السلام کا نجا حکم کے سنین امن نے قبا قباتنا یواہو امنو تنجیو قبا قباتنا ہمان آنی جمسا جالتما توتی من والده من والد ilman isarra hada abba isarra والناس اجمعين نما هندر رحمان gama isa jaalatama ta'utti tokkon keessa waan amandeeja jaalalti tun bakka sadii qoodamtii jaa amma namaa kana keessa jaalaltummaan tunu bakka sadii qoodamtii jaa takka jaalala rabbiiti jaalala rabbii ol wannummaan jaalannu takkalleenu hin jirtu tak namni itti aanamee jaalatamuu qabu yoo amantaa islaamaa keessaan gale jetti akka nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam laa yajidu ahadukum tokkon keessa waa hin arku halaawata iimaan miyaa iimaanaa waan agarree waan arkuu jaal hatta akuuna ahabba ilay hamma gama isaa jaalatamaa ta'utti rabbiinii fi ergamaan isaa أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما نمني واسدي ربي كنف ميا إيمان أركيجا تكفر ربي في إرجما نساء وهم در رئيس برتي جالة ما تهودا تاك لا لما يكون تاك جوهان ربي في إرجما نساء سبيل جالة ما تهودا وان برور تلقي سيكانجي ربيني في إرجمان نساء أكملتي وهم درة نبيل جالة ما تهني بيهو قمنا معنا نساء كان أجني ربي أولاني أجج وهم دا دور درفم دانجا ربي أولاني دانجا وهم دا دور درفم أجني نبي خينيا عليه الصلاة والسلام أجني نبي خينيا أجج وهم دا دور درفم أقري إرجع ربي عليه الصلاة والسلام إنه أقرأ وهندا درته اتدلقوا أما أت حديث ما خنا الرلا ربي أمانة جت أمانته إرجع ما إسا جالته تي أمانة جت جالته هيادي صلاة تنجر رجل جالته همت صلاة مو تاك خان صلاة ني صلاة برينا صلاة برينا كم صلاة جزي غري صلاة جزي غري دي سلام سدي صلاة مسجد ني في دتا غري خان مسجد في خان سبي الكين ما صلاة انا اچدب اكاتا ودو امبهو صلاة مخن اركان عيسى شرطی عیسیٰ خشوع عیسیٰ ایگتین صلاة ربی امنو یبوجن وار ربین الرابر کسون اکالی من ابی طالبو جی اتخا صدا ربی جیچون
نمني قل ربي صدات يجون الخوف من الجليل الله ربي سمي تربني دجي تربن ومخنا صداته لا والإيمان بالتنزيل قرآن ربي من فوق 7 سماوات في ليلة القدر قرآن ربي الراجي اتي ولا نما اتي نف ولانا خيستي افلالا جينو بوسخنا اتي امنوجي تخلبون فدوفين خلبون فينيس لاما واماسي سنكيفتو اليوم الرهيل قيا امنا فبوسني سنكي سسابتشو ولتقبتشو والقناعة أماس فراتولا مال هنگ ربين سيخن نتقو ربين سيخن الحمد لله جت أمم فتة فراتو إقوتات قدوتات أكا شاعرين جيسان شاعرين أكم جي لنا العلم ردينا بقسمة الجباري لنا العلم وللجوال مالون قد ربي جالن لجي شاعرين تو خربين بيكم سجراغين يقوده نمو همان بين لنا العلم وللجوال مالو ورّو همان بين تعلمي إساني خان الدنيا قد قد ربي جالن لجي شاعرين تو خناف الخوف من الجليل ربي الراسو دايتو ربي الراسو دايتو نكال جزينا ما بيرا يرتوفين جزينا ما بيرا يرس أكتو كتوت قل آمنت بالله ثم استقم بمال نادام تيرنان سبتي كمال دان ربي أمنجي ددومات أبد وجينا كرت ما خنا ديسي وفرّا نمنو نرمغي سخجارتي كبو هدو تاكا ilman kadale ni jira heddu lama hamakina ofu beku ni jira sadi hadukana kabu jira afur wan jirenya ad-dunya tanani beya ahlan wa sahlan akan Quran rabbi khana bani qara'i ja'in himbeyo tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yachumma himbeyo alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin me tebu qaratul le sittul fatiha kana hi khamasi ofijin himbeyo girif ma goda male yoguni vi so mana qisa kasi imamni tabbate tarawih ofuqa dereise yoguma inni jannatin tajri min tahtiha al-anhar yoguje jannata asujire je matalu la bakasanetni bakaysa galebe yoguni vi innal ladhina kafaru fi jahannama yoguni vi innal ladhina kafaru je warra kafare je to khana gale fi jahannama khalidu yoguje bar jahannama asujira jalan dijale makila mangun guma kan jannat ada umi fi makani bidaya kuda fi jahannam makaye jannatin tajri yoguje jannata asujira oso tafsir gudu beite akuma bakati sanit jette akasi qalbi jette san gutu qur'ana ayat amna mata qur'ana hifzi kab bakka namni mucu caandetti hifziin isaan duraa mucu caate maaliif mucu caate hiikama tafsiira qara'een beeku osoo tafsiira qara'ee bakka san bakka nama mucu caafnee isa mucu caachise kana ana jeetuma hiikama wal jala oofu namni hiikama beeku tabboo deeymi armataa'ee fi deeyma nyaatee walitti ni dhalaawa walitti dhiyaata walitti hin dhiyaatu deeymi dhufee ibalu deeyma nyaate quraana rabbiin nuu kanne kana yogguu rabbiin nama isan beeyne irraa haasawu kamasali limaari yaxmilu asfaraaji ummata yahudaarraa dubbate warra qura'aana baatee deemu feetu jaallat feetu jib qabaddaa gammoojjii kan gamanaa fi gamaa quraanni zamana ammaa kana keeysan namni quraana irraa owwaachuu qabu takka usmaani لميسا خسدون دورة تاوخان بكما فدخاي قرآن بعتيت مجرد لك وانتماس آتي مكانك مكا أمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم جامت لك وانتات بلك نما منتا إسلاما كم خبينت واقعي فتا أبسدتي
caayaan irraa caayaa nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Akkam je riwayat Tirmidhi nabi alayhi salatu wassalam, law kana Musa hayyan, nabi Musa no so khajiratu taati amma dizeen injiru kana ma wasi'ahu jaan wa isam ballatu jaan kitaaba isa dalaguun isaaf hin ta'u illa ittiba'i, yoo na jala deeme malee jaan. Osoo Musa namma jiraate tawraat isaa isbaartaawee itti dalaguun hin ta'u hangam malee, hanga quraana kiyyaa wal galeef malee. Isinii gale moo dubbiin kun isin dhib? Abbaan fed namni arraan tana addunyaarra jiru jinniinis insiinis quraanni isin itti amanuu qab quraanuma furqaan kan kanumamma isin dura tattaa'u kan tabboo abbaan ilmaan dhalee ilmaan hangi tokkotti jallatuunis numan jiru hoggutti jallate ilmaan san kiyyaa miti jechuun ni danda'a. Kanuma isaa ta'ee kami ta'e malee, kanuma isaa ta'ee jallaadha ta'e malee. Oromoo yogguu maammaa tokko jaar garaan saara buqqeetii jaar. Saarri buqqee kan buqqee bareedduus diriirtuus ni dhala buqquma tanaa obeetii ijoolleen zamanaatu. Ban namni waan beeku namaa deebisaa godhee. Buqqeen durattii hoddaan kun hin jiru kitniin hin jirti. Wanni itti waddaatan wissa. Wanni itti hojjaa dhugan geemu. Wanni itti aannan elman qoda buchuma dheenge qodaan ka yoggunii fi qodaanis ka aadaa Oromooti dhalleetti godhanii duratti hoggaa sargii walii geessan qodaa. Namni gariin keenya qodaa hin beekanii qodaa? Adaada afaan nama garii booq wilidoonis afaan biyya garii kanooleetu akkitti beekitu qodaan adaada qodaa naaneqii jaanii walitti dhufa yogguu aruuzaa akkana aruuzaan qabaa qodaa naaneqii qodaan ka callee qabu sanii walumaa galatti buchumni xiqqa akkuma feetanuu godha inni buqqe moo buqqeen buqqee waliin wal laal buqqeen durattii buqqee je'aniiti jirti ha hojjaatti dhugan ha aannan itti elman yogguu hojjaa ooyiruu geessan bichaadha kan biyyeerraa tolfamu takka masaloole moo maaliga masaloole isii dhaggeessan malee akkan qabbanuu hin ibsaniif bakka barraadaati. Kanaaf wanni niin isiniin jechuu barbaadu buqqeen garaan saara buqqeeti jaar. Buqqeen tun diriiraa isini dhala buchuma diriiraa jallaa isini dhala. Namni amma addunyaarra jiru guutuun ummata nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallamanii waamaman. Kachiitiis kachii yogguun jawwana beeyte. Kachiitiis abbuma fedhe haa ta'u. Amma gaafa akkana taate isin faanka quraana mana kaayyattanii quraana wallaaluun ilmoo dhalchiisuu beekuun siboo xiqqummallee qaanfattani kolkolowi. Bultiini beeytan quraana immoo qara'uun beeytan. Namni waa sadii argate miyaa imaana arkeeji an yakuuna Allahu wa rasuuluhu habba ilayhi mimmaa siwaahuma. Rabbi jaallatuun farishoo dhiisu, zinaa dhiisu, muuziqaa gartee dhiisu, wasana namaa dhiibuu dhiisu, yoo magaalaa taate masarata lafa namaarratti achi dhiibdee oofuu dhiisu, liqii namarraa fuutee galchu, haqa jaartii eeguu, haqa jaarsaa eeggachuu, haqa ilmaanii eeguu, haqa haadha abbaa firraa eeguu, haqa ollaa firraa eeguu, kamdu beeyladaa mana galtu haqa sii firraa eeguu. Gaafa nabiin keenya jiru alayhi salaatu wassalaami gaala tokkoof beela hamaa keessa jira. Nabiin alayhi salaatu wassalaam yogguu isa sanarra dhufe gaalli oo'e akka malee olole bakkattii gaammaa isaa kana mataa gubbaa dalluu as dalluu tanarra akkana oofanii mataa isaa akkana qabatanii maal taate jaanii gaafatanii akkanan na hidhe onkon akkan nuu dhabe abbaan kiyya je'ee itti haase man rabbuu haadha jamal
أبو قال لكم كأنيوتي هيجي إلا اللي نبي عليه الصلاة والسلام قربان في قادو فيكيا أنيو قال لخيا نرى مقادة هيجي فيه لكن موسى مقادو إني فإنه يشكوك إن سيمة أنك تجيو أتني بليس تجيشو بلا وجين كورتي ديم تجيشو بلا وجيني ميشا إرغيسي ديم تجيشو قال لكم كسيهمة تجيئين أكسنتي كلوها صالية واركبوها صالية بيلداتنا نمن ربيني سنيخان إسي قبطو دا قلتا إسي قبطو دا خراتي ما جئين فرع إيقا جي بيلدا من قلت لها قيسي ربي في إرقما سا أمنوا يبو جن والله بابن خنا عروزني خنكي سرگين تنتي دوتي تنتي حياة خنكي قوتو أن تكون موافقة بالكتاب والسنة أكاتا حديثا في قرآنات والقلو ربي أملي خاسي قرآن خنا هندبسين خا قرآن فرشو إيسو خفرشو دوك أبو أجنبي على أجنبي يركرن كاهن هار كرباس خايسيني سجوك الله فتح دي مي فتح تمديم فولا دي مي فتح هدي دي مي فتح وجوك الله ديران خوت يتون تنا خايتها وجوك قامني كيسا ملك قام بكغري ملفتين ماس أكين تلتي سنجي چايرتو نلال يجي يواو أسكو يجي خنافي ونينين نامد قرآن ربي برچو أجج إيسا أجج نبي كينيا جل عليه الصلاة والسلام يديم لما سنمني ميا إيمانا أركي أن يحب المرء لا يحبه إلا لله نما والجالة شودا هو والجالة مو ربي جأني والجالة الحب في الله والبغض في الله هذا هو البلاء والوراء نما مشركا نما قرتي والربيتا نما شركي دلو إراق القلاو قبط اسلمنا يقولي في قرتي جد nama tokko intala sii hannala nama tokko bira dheeyxee liqiin akka inni jettaan saahibu makeet aboo maallaqa hin qabuu siin je guyyuma arraarraa jibbuu eegal ta'e intala naa kannii jeesi dhufe namni tokko aboo intala tiyya tana namaa si dura dhufatee siin je arrumarraa jibbuu eegal mee jaalaltidhiin dhalaadha walii hidhaadha jaalaltidhiin maallaqa liqiitii walii hidhaadha jaalaltidhiin waa hedduu jiraga kana walii hidhaani qabdi walitti hidhaan qabdu yoo intala takka fuuti haatanii wal diiddanii addaan baate wal dubbisu eenyuun jaarsa soddaa ka intala jalqaba sii qandeessuun jaartii soddaa ka intala sii qandete isaan salaamtaallee waliin qoodu namni gariin bar waan biroo dhabamee dhabamu obbolummaa islaamaa nama jidduu jira akhi ni hiiktan talatak wal dadhabdanii wal hiiktan namni biroo fuudhe wali karat dhufamu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh akkam nagayaa fayyaa wal bira kutu abbichi khaansaniis jaartitiyyaan salaamtaa jechuuf irraa dhiisu maali akkana jechuun dhala ajnabii bira dhaqaa salaamtaa jechuudha ja'a jechuu mimmaal namni tokko yoo niifi karaa osoo deemuu walitti dhufe hayninni walirraa qabu maal immoo salaamtaa ta'u manni fuqahaa ja'an ammoo yoo intala ajnabii takka assalaamu alaykum yogguun je'een salaamtaa tana booda waan biroo jiraa irraa sodaatan salaamtummaan san waa haftuu jaan yoo intalti takka gurbaa kanaan salaamtaa yoon je salaamtaa tana booda waan biroo dhufaa jechuu sodaatte salaamtaa dhiisuu qabdii jaanisiin fakkeenyaaf gurbaa tokko intala tana akkamittiin dubbise je'eete akkanatti ni beekaa dhiiroo akkamittiin dubbise mee salaamtaa je'eeniif irraa laaluu hiyya salaamtaan baaba maalii taate muqaddimaa isii tana dubbifachuuti malee waa salaamtaa islaamaa saniin salaamu alaykum jaa alaykum salaam
isii jaabee iyo maqaan keen seenuu deemti dubbii wal isiinis achuma waraaj jettee deemu qabdi osoo ni fidee bisaan goon yoo maqaan keen haayamee itti haayimtu amina naan jaan as boodoo maal jechuu deem gandi keessanis awadaa bakka tam bilee akkam ta'uu deema gurbaan kun silkii teenaa kaan dheertu kaasawni yoo adeemsa akkanaa ta'e salaamtaa dhiisuudhaa jee kitaabni adeemsa badii zinaa walit dalaguutiif yoo deeman yommuu intala akka takka jaallatan niin fuudha miyyoo tanaa niin dubbifadha yoo jaan haadha waasi huwa jaa'if ijaata itti fixxee laaluu ni dandeessa ijaata itti fixxee isiin tun akka dhalaa kuma tokko fuudha namni tokkuma fuudha lama sadii afur fuudha tanaas nu mala tana nila ijjummaan teetuu lafa laalcha dingataa akkana deeman nabiin alayhi salaatu wassalaam yogguu karaa deemu kamit deemu nama quba abba guddoo arma laalaa deemu in iltafata jamii'a if duubaan laala wayye qaama guutuun if duuba laala nabiin alayhi salaatu wassalaam yoo if duubattii waa laala je namni if duubattii waa laala ju waa sadii irraa walaban ta'u imma hattuudha inni hattu dhalaan takka fuulduraan itti dhufteeti quufuu dhabeeta fuulduraatiin duwwaa laalee aararraa ba'uu deemu takkaa gama duraa kanaan laale gama duubaatiinis hunda seef godhuu deemu lama hattu lammeessaan sodaata namni halkan yogguu deemu maa jechaa deema namni sodaata akkana deeman qaboo if duuba laala lama sadeessaan boona nama boonu jechu aboo yuusuf jaani nama khami gaawoo kun khami gaafon maa jechu walaa tusir khaddaka jee rabbi mallaatan tee boonaaf akkana jettee sababaa boonaatiin akkana nama laalin jeen mallaatan tee boonaaf akkana in iltafata jamii'a Ali ibn Abi Talib akka jee waa'ee ajnabiyyi dhalaa keessatti lakal uulaa walaysa lakal aakhira aliin jechuun naafisiinis jechu hogguu kana deeman dhalaadhaan yogguu walit dhufan osoo kana deemtuu dhalaan gicibsi jedhe ijjirra sibuut agarteemi dafii ija qabi kanatti saamtichi tokkos laalcha dingataa irraa gaafate usumaan deemu jiruu dhalaan khatab shahab waa je'anii waan sanfirraa hin addaa baafadhaa ije laalcha dingataa eega laaltee wanni san dhalaa ta'uu beeyte dafii ijatee lafa deebisi jeen aliinoo maal jeen laka luula walaysa laka laakhira ta dura akkasitti dhalaarra ijjisi duraa buute ittiin qabamtuuti lammuu itti ol hin deebisin je lammuu lammeeysa itti darsee koo biyya carcari gaafa karaa intala laal aboo igadin qabattuu jenneen lakal uulaa jee usumaan irraan libsanneen takkittuma tanaan quufaa abaa haa je lakal uulaa jee ta duraatti humaan qabamtan jee itti ol hin deebisu takkumaanii lakal uulaa jechuun sanbar takkitti irra tursiisaayii jechuumi yaa akii maraataa biraa dhagaan fudhatan jaa nuhu yaadachiiftan jeen nam dhagaa fuudhee nama cabsa lakal uulaa nadiisni suni osoo akkana deemtu yoo niifi dhalaan takka sitti baate si mul'at ijjiirra si buute ta ijjiirra si buute san hin qabamtuuti san booda iyyatantee lafa qabii yoo fuudhaa deemte immoo nabiin alayhi salaatu wassalaami gurbaan tokko intala takkaan argadhee jennaan firraa laaltee hii je'een hin laalle jennaan deemii intala san dhaqii laalii je'een firra warri burujaallee nachumarraa fudhateeti firraa laaltee hin sanbar buruja itti laallattee jechuudha jaar buruja dhalaa itti laallachuun hin jiru wanni firraa laalan fuula kan harka shanacha kana jechu harka shanacha kan zamana ammaa kana ka imoo jira maaree jira mitikashoo jira maal ergi laa yajuuz hin bakkawu yoo firraayi waa hunda gaafadha jedhe miyyoo si jaalladhe naa taate rifeensinoo akkami naannoon yoo dheertuu ta yoo gabaabaa ta'e ni dhiifta sangaa abbaarra jira malli rifeensa laaluu shari'aan islaamaa osoo nama biran dhufne ni eeyyamti hin eeyyamtu san
hanguma isiin qabdurra guuttachuu qabdi.